Masahuria nami di baga seperti kenon. Aka amang inang sorry pada. Di las roha nami di batu duhamudo tujolo nami las ni rohamunai. Di holong nami nami meti di batu duhamudo holong muna na belgay di baga seperti kenot po kami hasuhuton. Di sialani di holong muna ng panupakyo muna di baga seperti kenon aka amang kainang. Olah kata hamulati do konon nami siya kasuhutot to hamu saluhna. Saya Tuhan mama nabay akapasu-pasu mga ramoti akan niulan ni tangan muna kamang do inang. So kata ni lama tua do konon nami bagot na marhal to mana dia kata di Robert. Horas mahami na wajalo tuganda nama di hamu saluhna amang do inang na mga alean. Hei matutu. Mau lihat ma suang-suang lima di ho asian do inang parumain. Jepuk ma parumain. Pasahak manong di hajuk ni yang nakon nami buat ma gudang asadong terdana di baga seperti kanon selas ni roha marga silaban doho di hamu memulai tujuluanon jopuk ma inang parumain banyak ambil banyak biar ada ongkos naik us. Gudang buat inang, gudang buat, tebai, bisa disoka ya mereng. Bah, wah, ada mati. Mana? Baik sehali. Aku guliat donang udah tolu halion. Asai wotoho. Daog, olo, baik dua hali naik. Uber pojok naik geleng-geleng asai gudang ko lu. Jujut tuh majop puasa gudang dapot. Bain. Oke, salinai onggon. Bisa dison si matu adang orang ho, awison. Bain, buat salinai. Buat salinai parumen. Ngah? Itu. Mau lihat tema. Jadi ngabiat teh. Jadi mau lihat tema di hita salutna. Tahu dulu tema ulaota di baga seperti kenon pasatay ma. Di hamu boru nami. Paturihamu ma